bite byawe se kungonze dupfuye iki kupiti wenda kugonka bigiraho ikibazo ikibazo nuko ngonze hari ikibazo twari none nimba ngugonze ikibazo kiriye nta kibazo mbifiteho gusa nuko mote ndumugumi nabaranze nje nica abantu ntanakwica What? Mwica oyambwira ufite ikibazo mwice bashyiramo imiyaga jewe peti nahita nkumira burunguri natumweshenye ngucire bitubibona wapi ngucire wapi none se urumva irije urumva warwana nanjye twahangana se umugoro nawakoramo ntago ndije yamani gusa nyine nahita ngushira mu mufuka w'ipantaro mwirukanga sibyo yego ariko kaho shenyo kare ugiye kunywa amata wacana Semani nkaho mpoye iki koko kigiki urumva uri umusore ushaka kurwana nese nkubiswe dupfana ikimana nge hari ikintu ntabwo none abantu bagukubita n'abantu mufite icyo mupfana gusa Semani uri umwana ndakuriye umuntu ufite amashirika mu maso numva nagukubita ikibazo ufite nikigenda uhamagare papa waze turwane ibyo byitohoterwa mani ibyo byitohoterwa ndaguhohoteye uramuhoteye nyine turebe ubuse abone Semani ubundi Nindo bijya ngucicika rira Karitasi uri paze biti yawe we kagushira mu tuntu wowe ushaka kurwana nanjye uru ruzinga imbere yanyu uragora kundi umusore wowe uri kuvura umusore amakaritasi beshize mite nguturitse burangiye n'umuziki w'amabuye ndakunda urayukunda nyine tawwica ngewe Bitese grand frère. Sawa. Meze neza? Amakuru se? Neza. Kusanga abakire. Bisanzwe bro. Kandi ufite amafaranga. What? Yanje ariko to make. Ngamba igihumbi njya kurya ndashonje naje. Ese bro wateguye kurya uzi kuri bure nani? Isi birandeba mwana akubanyarwanda mwabaye mute koko. Ufite amafaranga inzara iri kunyica ngiye inzara indema mara ufite amafaranga ubitse amafaranga mu mufuka wawe. Yawe se cyayanje. Yawe nyine ariko ndashonje. Amafaranga igihumbi ngiye kurya. Nayapangiye bro. Urakima da? What? Nayo nguhaye. Njye kurya. Ese giki man? Nayuma? Nayo nguha. Okay. Amureze ngenda kwaka amafaranga ukisaza wowe. Zari jumba. Ufite amafaranga menshi zaranga. Kije vuba sezana hano amakaritasi. Uri kujya hegwe nano. Jesus is Lord. 5 6 7 8 Gaki. What? Amureze. Utahajye utanga amafaranga nukajye ugira inda nini. Ubuzize inda yawe sha. Ufite 8 byose ngo akagijumba kakinyima wowe. Amureze. Kandi ubwo wabona telefone yawe ari iPhone sha. What? Umva ntumbwiye ngo uriya muntu wamwishe umunika. Ndambiwe kuzajya batuzunga niba twibye tuba twibye nta mpamvu yo kugira ngo abantu baze batuzunge mani ngo badufashe Ari igisomo bro. Uziko ngiye nafashe ipensi mukuramo ingoto. Urumva? Ikibazo cyawe riga nta nubwo bigaragaza iyo tugeze hano nk'ariya mani usira boro baturiye n'uwabibonye ukuntu byagenze mbere ko nagikoresha urwembe mani. Muramvuze? Bwikisi. Ngo nibyimbije. What? Umuhanda nawuzuye niko uvuze. Usko nabwo mugira mwana. Ngo ndi n'igikuri. Nagara ndi kubaza. Ntabwo wamyangira akamonere gukubisa. Undi kama nayo. Niko ugushinkirana. Ambwira ugushinkirana. Ki ntabwo wamugira ariko. Nubona nateye ubwo. Ari cyo uvuga? What? Jesus is Lord.
kandi ubwo wumvaga wakubita abantu ukagenda gutyo uko wiboneye. Arya bro. Uri ukuntu nishe Gahini. What? Naramushishimuye n'urwembe mu gatuza. Wa mushenzi twakase umutwe ejo bundi yanganaga nk'uyu ngo. Arya bro. Umaze kwica abantu bangahe? 99. Kunge nishe abantu 150. Uri ngomba kumwongezaho. Ya uyu nguyu ninjye ugomba kumwica kuko ndaba nujuje ijana. Uriya mukecuru warashe buri sinamuguhaye. Ariko ndamuciye akaguru gusa ndamugusigira nawe. Icyo mpfa nawe urwanira abapfu reka uyu nguyu umurasa. Ariko wareka nkamwica nawe ukaza kumwica yarangiye. What? Wewe nagwina tukareka inshuti yangu urikumva. Muri gukanga muramuzi. Muramuzi wa mujinga. Ahita mbica. Tendundi. Mwana mbashirimo imiyaga mbakubise kudusi. Mwe mukaza mwizanisha utuntu tw'unuvaho. Tewe nimba mbashirimo ibintu by'amaga kuna bitiye kuleta kiburi hapa. Nahita mbica mushatse kuzana ibintu by'inka yaremvye hano. Uri kumva? Nita mbacanganya mu masasu. Jesus is Lord. Noneho ubuse nureka nzi ndaje sibyo Umva. Garuka hano. Imbwa kashobotse none ubwo biragenda bite? What? Oya wana sugugiye kubigira seriye mwana Fukama hasi. uya grafre none si uko mise mubizana mubigira seriye mwebwe Badamumena umutwe. oya wana oya grafre numva nuko Imana yabakinishaga wana ko mubigize intambara ase mwakorera Imana Mama utaza kumurasa umutwe murase mu kibuno. yalla grafre nuko Imana nje nabakinishaga none ushinga gukubise cyane nako twakuntu nabaciyeho nusi kuko None buri hariya wanshimye ntago wankubise. jewe nusi ubwo kumva urase kukunyisha birabamarira ikintu kuri kw'Imana ko nitimo nayishinisha koko Oya. nabatera gubwoba abantu kuri Imana batera gubwoba. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo. Sogokuru yabwiye nyogokuru ngo hena ndebe. Arahena da. What? Umva yaramubwiye ngo bumba naboye. Nawe jya umenya imigani. Okay. Bomboryo rero nyihenura. Biravuba. Yowe wantu ugiye kuyi ubuze kunasa mu kibuno. Reka tubanze tumuhe ijambo rya nyuma avuga nk'umuntu ugiye gupfa. Vuga ijambo rya nyuma. Mumbabarire no kuri kw'Imana. Ibyo nibyo ukwiye kuvuga gusa. Murasi sasu yo ku kibuno sha. Humba maso sha mwereke sha. Nibi byumvikana. Grafre ubabwira Grafre. Jesus is Lord. Umushenza asuriye imbunda yawe. Unyiciye imbunda. What? Wesuriye. Kumbe mufite imbunda zimeze nk'iyanjye. Okay. What? It was at this moment that he knew. He fucked up.